Tubasuze tubaha ikaze kuri Gezumu TV 24 turi kumwe na Dr. Lusa Bagirishya turi kuganira ku ngingo yihuse. Netanyahu ibitangazamakuru byanditse ko azongera guhatanira kuyobora igihugu cya Israel n'ishyaka rye ryatangaje ko rwose yazongera guhatanya ku mwanya wa minisitiri w'intebe ni mu matora ya vuba ya 2026 ubwo ni mu mpera z'uyu mwaka. Icyemezo cyo kongera kwiyamamaza kwa Netanyahu cyatangajwe n'ubuyobozi bw'iri shyaka. Ni amatora ariko ya mbere yazabateguwe muri Israel nyuma y'igitero Hamas yagabye muri iki gihugu ku itariki ya 7 kwa 2023. Igitero cyatumye mu by'ukuri ubutegetsi bwa Netanyahu benshi babunenga kuko batumvaga uburyo Hamas yabuciye muri humye. Nicyo gitero ariko habayeho n'ibindi bitero kuva Netanyahu yasubira ku butegetsi. Israel yaranzwe n'intambara mukurikije nibihe bikomeye by'intambara Israel iri kunyuramo cyangwa se irimo muri uyu munsi. Aya matora Netanyahu bizamworohera kongera gusubira ku ntebe ya minisitiri w'intebe. Nta matora mu Israel hariya hajya mu perezida Amerika ishaka. Netanyahu n'uwo Amerika imushaka ni uzajyaho n'ubundi hajya aho bashaka Amerika. Ubu Netanyahu akoze amakosa menshi n'amakorupsiyo menshi baravuye. Iriya Hamas nawe kuvuga ngo yamuciye muri humwe nibyo binangaje. Hamas ninde wayiremye? Yarimwe nande Hamas? Hamas yarimwe nande? Yabaye ikipe nande militairement? Training yawe nande? Si Israel yayiremye? Sibyo? Ni Israel yayiremye. Yayiremye kugira ngo irwanye intifada, yanayirwanije kuko irwanye na Hezbollah. Ariko n'Abapalestiniye murabona naho babaremye kuko ni kwa kundi no muri Afrika baza bagaca muri bene wanyu no mu n'igihe cy'ubucakara barabikoraga bagafata abacakara bakabafata neza cyane bakaba bateza abandi. No muri apartheid muri South Africa sinzi kubyibuka abazungu barishaga imbwa abirabura bakanabatwika. Ntabwo ari abazungu n'abandi bazungu na Israel yakoresheje politique icemo Abapalestiniye bangane irema Hamas barwanya antifada ya Yasser Arafat bakajya barwanya na Hezbollah ariko Hezbollah igira imbaraga nyine irabananira. Hanyuma bari bati aba bantu bariko baratuma tumarana kandi batadukunda nuko bahindukiye ziriya mbunda babashijega nizo babahaye ziriya tekinike zo kubarasa nizo Israel yabahaye. Rero Netanyahu ibyo kumutora cyangwa kutamutora Abayisraeli babarenganya na Amerika ni mushaka azaguma nitamushaka azava. Ku butegetsi bwa Netanyahu mu munenga iki ku buryo muvuga muti uretse ko kuba yakirwaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi habaye amatora ntago bakabaye bamutora abanya-Israel? Ntacyo namunenga uretse Israel kuva yabaho ntabwo yigeze ibyo baba abantu bazima. Ntacyo nanenga Netanyahu bose ni kimwe. None so navuga neza ninde? Golda Meir se ninde? Ni mushidani se ninde mu Israel? Neta criminel, neta yabicanyi. Ntabwo rero navuga ngo ntacyo namunenga, ntacyo namushima, ntacyo nabona giye. Uwamushima ngira n'umuzungu simbona umuntu washima Israel wari we. Ikiza Israel yakoze ni igiki mbabarira umubwira Niryari Israel itisha abantu niryari kuva yajyaho niryari Israel itafashe amateritwari y'ibindi niryari Israel itakoronije niryari Israel idafite amateritwari yafashe kandi kica neza nk'ubaka ahubwo bakanabivuga kuko bazi kubashyikiwe na Amerika bati turashaka ko muri Palestine azasigara 20% gusa. Ati tuzabica ku buryo bahunga n'abasigaye bahunga bazinuka iki gihugu. None simbwira icyo nashima. Intambara ya Iran yo irasa nk'iyabishegeshe kuko noneho Iran yarashe cyane muri Israel. Noneho bavuze yuko Congress yatoye ko bahagarika intambara noneho. Ariko heureusement Iran nyine yerekanye imbaraga. Noneho ntani Trump zikwavuga ko ikintu barwanira ngo Iran ntigire bomba atomique. Bari abantu kuntu batagira ubwenge. Iran ifite bomba atomique. Bakaba batabizi ntabyo bari bazi. Niko ndibaza ariko ikintu nabivuze kera byembize kuva kera ariko byanangaye. Muzi ko Trump avuga ngo icyo bashaka nuko Iran itagira bomba atomique. Iran ifite bomba atomique.
cyangwa no kutazigwizaho, kutaziguza no kuvuga iki? kugira izirenze imwe. Ubundi saa rugira imwe hari ukora imwe se gute se hakora imwe kubera iki? Erega bombe atomike se ni iki? Hari amawujive, urabona amawujive nta kantu kajya kungana n'ikaramu ariko gafite mu ma 100,000 kilotoni. Misiri ishobora gutwara nka 6 ntawe ukora bombe atomike. Ibyo byo ntibishoboka barabizi. None mubona intambara ya Irani noneho ntibazongera no kwirasa ko babimenye ko bite bombe atomike. ejo ariko babimenye ejo ngira ngo kuko Irani n'ejo ku munsi w'ejo hashize yarashe indege za Amerika nayo yavuze ko iraza kwihorera. Yarashe n'ama-35 umunsi umwe igihe kimwe. Yibona indege ziza ukazirasira rimwe, indege nka ziri ubundi ziri fictif udashobora no zifite vitesse nini, umunsi umwe ubundi wava muri iyo ntambara. Amerika ko yavuze ko irihorera se buri gihe yabivuga irihorera se gute? None se undaze ngo Amerika yaretse irahanye kubera impuhwe? Ariko habaye Trump bashobora kuba Irani yavuze ibyo yashatse kwerekana iriya bombe yabo yakoze amayese, birashoboka ko habaye tremblement isi yose iratita mu minsi ishize, muri minsi ejo cyanye avant-hier. Ubu rero Amerika ngira muri cyo yatumye basinya. Noneho n'abantu bo muri parti ya Trump baba Republic nabo bamuvuyeho basinya contre. baratinye iki kuri Irani noneho? Oya, ni intambara d'abord itari legal, itakurikije amategeko, ni intambara yabahumbisha. Ubu noneho babye ntibakivuga 29 miliyari, aravuga plus de 40 miliyari. Noneho gusa imaze iki? Hari kimwe ya Amerika ya ntambara? None tugarutse kuri ntibashobora kwitsinda. Burya ntushobora gusinya guhagarika intambara utsinda, bishoboka. Ntushobora no gusaba seserufe mu ntambara utsinda, bishoboka. Niba rero bavuze ati reka duhagarika intambara, ni intambara watsinzwe. Ariko aho kugira ngo ngo wayitsinzwe twayihagaritse. Yego. Aho kugira ngo Amerika ivuge ngo yatsinzwe, basinye ko bahagaritse intambara. Wenda nubwo Israel isanzwe ikorana na Amerika cyangwa kubitandukanya bigorana, ariko iyi ntambara ya Irani twavuga ko yambitse ubusa Israel ku ruhe rwego, kuko Israel na mbere ari bwambaye ntayibaho na Amerika. Ahubwo iyo mvuga uti intambara y'Irani maziki ifite ikintu kinini maze, ifite ikintu kinini maze mu karere hariya muri Golfe Persique, igihe kintu kinini maze kuko yerekanye ko Occident nta mbaraga igifite, ifite ikintu kinini maze no kuri Afrika. Ubu noneho uwashaka independence ntiyagira ubwoba. Wagira wamwariye wa Iran uri umunyafrika, wagira alliance na Iran aho kugira alliance na Israel, wagira alliance na Iran aho kugira na alliance na Amerika cyangwa n'ibihugu cy'Uburayi. Ubu noneho intambara ya Ukraine ya Iran ni intambara zifite akamaro ku isi. Izo ntambara zonyine zifite akamaro ku isi. Afe ku isi c'est-à-dire ku isi yakandamijwe kuri sidi global. Uretse Netanyahu wenda muri kuvuga ushobora gushyirwaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubundi muri Israel hari undi mubona ushobora gufata kira gihugu akagishyira ku murongo? Muri Netanyahu ubwenge rusha abandi. Netanyahu harya ava he ubundi? Kuko bareba sire bose ntawo hari bose n'abahandi bava muri Rusiya benshi, ariko Netanyahu ava muri Lithuania. Birashoboka. Ni muri Lithuania. Ubwenge safite bundi n'ubuhe, uretse ko hari ya Amerika sinzi criteri reba kugira ngo ifate umuntu. Peut-être que Netanyahu wamufashe kubera izina rya Jonathan Netanyahu, wa undi igihe cya kiriya tempete Entebbe, sinzi kubyibuka, igihe abateroriste bari bayobeje indege ikajya muri Uganda, ikajya yaciye Tripoli hanyuma iza Uganda, hanyuma Netanyahu ahedinga operation igiye kubabohora kandi arayisisa. Uretse ko kuri Uganda nta gitangaza kirimo, ntabwo ngo ni victoire. Iyo yikura ahandi basi twari ko ari umuntu utangaje, kandi yaranapfuye anahapfiriye malheureusement. Ningiraho Netanyahu barebye yari yazina rya famille, naho ubundi nta kindi arusha abandi. Kuko iyo operation twarayize tunayiga mu ma operation ngo yarakomeye cyane yabaye. Gukomera gute? Nakubwiye i Bugande
iyo babi ari mu kindi gihugu nk'ikihe ubwo cyari kuba bikomeye niyo bari biya bazi cyane niba Somali yego ariko Uganda se ninde utabikora biri Museveni yari afite ama MiG 17 gusa 17 gusa MiG sindege zikomeye ziri kuzinetraliza byari byoroshye kandi nawe ntiyashoboye no gutaha baramurashe umusirikare muri Turi yaramurashe yarapfuye ubwo niba mbyumva neza nta bipimo umuntu ashobora gukora avuga ati mu matora yo muri Isiraheli reka kwigupima uko bazashyiraho bashaka abanyamerika buriya bo baramuzi nuba ari Netanyahu nuba ari undi buriya ntozese iramuzi ariko abanyayisiraheli bo ntacyo babikoraho rero ntacyo bakora TV 24